Good evening everyone. Ngasi so aigi mini vlog am yengminarse ko. Aduga mamangi aigi YouTube gi video yengiba mi yaw taragadi khangamani aina nahando ai du yumda numit nini humni gi lairo en haigi bada ko. Ado ai nahando namchi chalure aduga halakpane ba ko ado kenya tawba. Hadi sing do loin mana do loin kangaga lerame ba ko adugi kang lerame dugi aina sing do tan tho again tawbne ba ko aduga topa poche ma thana ba. Aduga mamang hadi sikim dadi kaino oidana ko organic anta oidana ko kaino do har gum hapte dana nai santhi ka tang hapa kan thagi bine ko sigi sing myam se karam kana thagi no tu dei chap chap bi kaugre tha kya suram no di kaugre ba ko ado kaino sing mana ma khak ding dei ne ba ko se thoi myam se ko aduna thabu thajan dar ga di no na tra no de dum chaba phangi dana ko ado I do kain tawda ba mamangi ain hek sikim da lakpa chi do dukana so kg 13 dai mu thai ba ko sing se ko aduga last year dina kitang yamna thabne aduga handak na khara yam thabne ko phaidom ama ani thabne do ina tangkhai ama de sum phok phok na chathok puda loisale ba ko aduga ngasi na si jaga si tan thoi aduga mathang am khartang ta na ba leiri ba ko jaga ma ko khujau sem ti yong hai pa kaino ni sing mana ma khaktangi ni ha ba kaino tari myam se loina kaino do long thorak puda du ne ba ko khujau am ta wa ba aigi yumdadi kaino tawde ba ko ai khatani ba ko sing chaba pami se cha guma lola kan ko do ai nupa su kaino tawde ba sing gu ba kya cha de ba ko duna ima su kya cha de ba ko aduna ai him tang lai tar ka di ko kaino tawr ne ba hidi chahi mong cha ba ko nar ne ba ko ai gi di ko duna khuya mam ne ba in kan do ise aduga sina kaino ni ko hawai kaino do senrang maru man bi hawai do kangler me ko dugi phodat pane aduga sina hangamula gi mana do ne gundruk sem gi taw ne ba ko aduga hangamula khara achar sem na ba aduga ngasi gi na sing khatang phule ko aduga mathangi video da ingon da nahan gi gundruk kamain thong do no habdo YouTube ki video do nyengal lage ko